በወንጀል ላይ የሚጨማለቁ ኸምር የሚጠጡ ሰዎች ሙዚቃ የሚያደምጡ ሰዎች ላይ ነው ቂያማ የሚቆመው። ስለዚህ ኢላ ቂያም الساعه ማለት ኢላ ቁርቢ ቂያም الساعه የሚለው ተቅዲር መደረግ አለበት። አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ አህሉ ሱና የተባሉበት ምክንያት ሊተመስኩህም ቢሱናህ ሱናን አጥብቀው በመያዛቸው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ብለዋል? كما جاء في حديث سارية باستلالفت حديث وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة عندي سبيك أسجدهم وهلا زور علونا ندينجت بدك بلو مكرون إلى يمكر بتعام لبن يمينك أنا برا عيناتنا نبايلا لباتنا رادا فرع بك هي يمجرشا مكر يمسنابچا ንግግር ይመስላልና ያ ረሱላህ ፈአውሲና ምከሩን قال اوصيكم بتقوى الله አላህን በመፍራት ላይ አደራላችኋል ወሰምዒ መስማትን ወጣዓ መታዘዝ ለመሪዎቻችሁ ለዑለሞቻችሁ ስሙ ታዘዙ ከዛስ عليكم بالسمع والطاعه وان تأمر عليكم عبد حبشي ለምን ሐበሻዊ ባሪያ ይሆን